Ang Ginoo madaiyo. Pagbasa ti kangan santos nga Ebanghelyo. Sumalakan San Juan. Nagpakita liwat Jesus ngadto niya mga tinun-an didto halanaw han Tiberias. Sugad hini niya pagpakita urosa hira Simon Pedro, itumas ang tinatawag nga karuha, ni Nathaniel ang taga-Kana ha Galilea, ang mga anak ni Zebedeo nga duha pa nga mga tinun-an ni Jesus. Nagsiring ni Simon Pedro haira, mangingisda ako. Maupod kami, nagsiring hira. Sanglit, kinadto hira, ngan pinalawod hira. Kundi waray gud nira nadakop hadto nga bugos nga gabi. Hantisirang na anadlaw, tinindog Jesus sa baybayon. Kundi waray makakilala ang mga tinun-an nga Jesus ngayan adto. Nagsiring hiyahaira, nakadakop ba kamo? Waray, binaton hira. Nagsiring hihaira, huluga ani upukot hatuohan sa kayan, ngan makakadakop kamo. Sanglit, ginhulog nira ang pukot, ngan waray nahira pakakaakos hin pag-alsa, tungod han kadamo han isda. Nagsiring kan Pedro ang tinun-an nga hinigugma ni Jesus. Amo hiya ang Ginoo. Han pakabati ni Simon Pedro nga amo hiya ang Ginoo, iginbagkos niya aniyabado kay lubas man hiya ngan linukso ngadto hatubig. Dinoong habaybayon aniba nga mga tinun-an nga nagbubutong han pukot nga puno hinisda kay dili man hirahirayo hatabi may mga kaunuman la kadupa. Pagauas na nira, hingkit na nira in mga baga nga may ginsusugba nga isda ngan mga tinapay. Nagsiring Jesus haira. Pagdara nga dihin mga isda nga iyo pala nadakop. Sanglit sina kahi Pedro ngan ginguyod niya nga tuhabaybayon an pukot nga puno hindag ko nga mga isda. Usa kagatos kalim-an kag tulo nga tanan. Waray magisi an pukot bisan kun damo hinduro an mga isda. Nagsiring Jesus sa ira. Kadi ngan pamahaw kita. Waray gud han mga tinun-an nangahas hin pagpakian na haiya hinuka kay nasayod man hira nga amo hiya ang Ginoo. Sanglit dinaob Jesus gingkuha ang tinapay nga ginhatag haira ngan sugad man ang mga isda. Amo ni ani katulo nga pagpakita ni Jesus sa niya mga tinun-an katapos niya mabanhaw. Katapos nira pamahaw, nagsiring Jesus kan Simon Pedro. Simon Pedro, anak ni Juan, na higugma kabahaakon labaw hanira paghigugma haakon. Nagbaton hiya, oo Ginoo, sayod ka nga nahigugma ako haimo. Nagsiring haiya Jesus, mangnuiya na akon nati nga mga karnero. Nagsiring Jesus sa iya hinikaduha, Simon, anak ni Juan, nahigugma kabahaakon, nagbaton hiya, oo Ginoo, sayod ka nga nahigugma ako haimo. Nagsiring haiya Jesus, mangnui anakon mga karnero. Nagsiring gihapon ni Jesus hinikatulo, Simon, anak ni Juan, nahigugma kabahaakon. Nabido hi Pedro kay ikatulo na ini nga iya pakianhi. Nahigugma kabahaakon, nga nagsiring hiya kan Jesus. Ginoo, sayod ka hanya tanan nga mga butang. Sayod ka nga nahigugma ako haimo. Nagsiring na liwat Jesus sa iya, mangnui anakon mga karnero. Susumatan ko ikaw hintinuod, hanbatanon ka pa, ikaw la ang nagbabakos sa imo ngahaw, nga napasingadto ka bisan diin nga karuyag mo kadtuan, kundi kun malagas ka na, uunaton mo nala ang imo mga kamot,
nga iba naan magbabakos sa imo, nga dadadon ka ngadto hindapit, nga diri mo karuyag kadtuan. Iginayakan ininisos sa pagpasabot, kung ano nga paagi ang pagkamatay ni Pedro, nga iya paghimaya han Dios. Nga nagsiring haiya Jesus, sunod haakon. Mga kabugtuan ng Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawong ka, Kristo.